вавилон мобайл замимаи май вавилонро муаррифӣ мекунад. утоқи шахсӣ захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. e-commerce судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. iCoupon аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. ҳамёни электронӣ тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо май вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. имрӯз зиндагии худро бе интернет тасаввур кардан хеле душвор аст. ин торномаи азим ба инсон имкониятҳои хеле зиёд медиҳад. кор, таҳсил, муошират, шиносоӣ ин ҳамаро метавон ба воситаи интернет ба роҳ монд. харидани молу маҳсулот ба воситаи онлайн магазинҳо як кори маъмулӣ ва ҳамарӯзаи инсонҳост. акнун шумо метавонед аз хона набаромада молу маҳсулот, ғизо, доруворӣ, хулоса ҳар он чизеро ки мехоҳед фармоиш бидиҳед ва фармоиши шумо дарҳол ба пушти даратон оварда расонида мешавад. барои ҳамин шумо бояд замимаи май вавилонро дар телефони худ дошта бошед. дар замимаи май вавилон бахши e-commerce аст. ба воситаи e-commerce шумо метавонед харидҳои хеле муфидро сари вақт анҷом бидиҳед. бахши iCoupon аз ҳама муҳимтарин бахш дар замимаи май вавилон аст. тавассути бахши iCoupon шумо метавонед тахфифҳои хеле зиёдро ба даст биёред ва харидҳои муфид анҷом бидиҳед. акнун бо замимаи май вавилон шумо вақти худро беҳуда сарф намекунед. ба ин ё он корхона рафта маблағ пардохт намекунед. аз дохили хона тавассути ҳамёни электронӣ шумо пули барқ, пули об, хидматҳои коммуналӣ, пардохти абонентӣ, хулоса ҳама гуна амалиёти пардохтиро метавонед анҷом бидиҳед. хулоса замимаи май вавилон ёрдамчии ҳар яки мову шумо. салом дӯстони арҷманд, барномаи навбати ногуфтаҳост. як зани фарҳехта, зани нуронӣ, зане ки ҳамеша дар лабонаш табассум аст, зани номдор, зани машҳур. ҳамаи шумо мешиносед ин бонуро, ҳатто унвондор. ин занро вақте инсонҳо дар рӯи саҳна мебинанд, фикр мекунанд ки ҳеҷ як мушкилие дар зиндагӣ надорад, вале боре як рафиқам гуфт ки чанд сол қабл бо ҳамин зан мо тиҷорат мекардем. солҳои 95-96 буд. хеле зиндагӣ душвор буд ва ҳамин зане ки ман ҳанӯз номашро нагирифтам бо шонаҳояш халтаи ордро мебардошту ба ин самт ҳаво медод ва ман дар ҳайрат уфтодам. ҳатто дар зеҳни ман намеғунҷид, ҳатто дар тасаввури ман намеғунҷид ки чӣ гуна ин зани номдору унвондор метавонад қопчаи ордро, халтаи ордро бо китф бардошта аз як макон ба макони дигар бибарад. меҳмони барномаи мо ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳаётой Муминова. ман фикр мекунам аллакай тамошобин пайхаст бурд ва фаҳмид солҳои 94-95 мегӯяд. ҳама медонад ки ин солҳо ҳама азоб дошт. ҳама азоб дошт, на танҳо ман. шояд то солҳои 1997-98 анамин нооромиҳо, ин душвориҳо дар сари ҳар як оила буд. он солҳо кӯдакони шумо хеле хурдсол буданд? бале, бале. ман дертар фарзанддор шудам. дар синни 28 солагим фарзанди авваламро ба дунё овардам, Азизро соли 1990. дигар Фирӯзу Ораз дар солҳои 92-94 айни ҳамин душвориҳо. консерт набуд, кор набуд, тӯю сур набуд. чӣ гуна зиндагӣ мекардед? мегӯянд дар урфият мегӯянд риск азалӣ аст. худованд ки бандаашро офарид, дар баробари офариданаш ризқашро баробар меофаридааст ва бигзор солҳои душворӣ бошад ҳам
мо кӯшиш мекардем ҳамчун оилаи ҷавон, ҳамчун падару модари ҷавон нози фарзандонро бардорем ва писарони ман мо бо шавҳарам кӯшиш мекардем ки аз ягон чиз камӣ надошта бошад. чӣ гуна масалан шавҳари шумо дар чунин вазъ кор мекард? ҳамеша вақте дар бораи оилаам саволгузорӣ мекунанд, мепурсанд ва хусусан вақте дар бораи шавҳари ман савол медиҳанд, ман ҳамеша бо ифтихор, бо шукри ҳазор, бо дили пур сидқан аз худои пок миннатдор мешавам ки чунин як марди бисёр сабур, фурӯтан, марди оқил, як марди орифро ба ман тақдир арзонӣ кард. дар ин рӯбарӯи камера мегӯям ки худованд ба шавҳари ман 100 сол умр диҳад ва то пирӣ ҳамеша дар барам бошад. ва ҳамон чиз масалан ба ман гуфтанд ки шумо ордро бо китфҳои худ мекашондед, аз мошин аз як нуқта ба нуқтаи дигар мебурдед. ин ман то ҳол бовариам намеояд. орзуҷон, медонӣ ман як зане ҳастам ки дар зиндагӣ аслан нолиданро дӯст намедорам. агар ба ман фишор биёранд, садди роҳи ман шаванд ё маро дӯст надорану нахоҳанд бо ман ҳамкорӣ кунанд, ман ҳеҷ вақт сархам намекунам. ман бисёр хушрӯй баромада рафтанро медонам. хомӯш ва ҳар чизе ки мешавад ба хубии кор мешавад. бубин ки ҳар як инкори як чиз тавлиди як кори дигар аст. як роҳи дигара меёбӣ, чун зиндагӣ мубориза аст. барои зиндагӣ кардан, эҷод кардан, барои фарзандҳоро ба по мондан ҳар лаҳза, ҳамеша, ҳар рӯз бояд мубориза бурд. зиндагии ҳунарманд ба ҳамаи ҳунармандои ҷои ягон пинҳонишу ё ҷои шармкунӣ нест. аслан рӯзгузаронии ҳунарманд аз пушти мардум аст. баъд ҳамун шакли кӯтоҳшудаи шедеме. дар куҷое мегуфтем ки шедеме яъне ки шукронаи дари мардум. мардуми мо хеле бузург аст. вале нагуфтед қиссаи халтаи ордро? чӣ хел ман ба тиҷорат ворид шудам. тӯй нест, маош нест, кӯдако хӯрданаш дар кор. баъд як дугонаам буд дар Калинин, Холбӣ. он кас бо як дугонаи дигарам Истамой. акнун чӣ хел дугона? ино аслаш мухлисони ман буданд. дар даврони шӯраи солҳои зиёд мо дар маъракаҳои хурсандишон хизмат мекардему. ҳамин хонаи як кас ба ду се бор рафти дугона мешавӣ, мисли ҳамин хеш мешавӣ. дугонаҳом буданд. баъд гуфтанд ки ҳаётой мебинам бисёр зиндагит вазнин, барои ин ки ҳамин дугонаҳом хусусан Холбӣ як ду бор хонаи ман ба солҳои 94-95 орд оварда додану шакар овардан, кӯдакома хабар гирифтану ба гуфтанд ки тӯй нест, ту зиндагита чӣ хел бурсудӣ? баъд гуфтам хай як бало карда вай карсудем да, бурсудем зиндагӣ. гуфт ки биё ман ту ба гуфтан тиҷорат ёд метиҳам. ман гуфтам ман наметавонам. акнун тасаввур кун, як сарояндаи машҳури ҳамун давра ҳастӣ, кӯча барои ҳама мешиносад. ва ҳаминро ман пурсидани будам ки ҳама мешиносад. баъд гуфтам ки ман бозор бояд шинам меапа. ҳеҷ гап негуфт. мекунем тиҷорат. лекин гуфтам чанд қа пул дар кор? он вақто пули вай буд, рубл буд. оле рубли русӣ вай буд. гуфтам ки ҳамин 1 миллион пулат бошад, 1 миллион рублят бошад. гуфт 1 миллион рубл вақт $200 ҳозира.
گفتم وای اپا من ندارم این خیلی پول. بعد همین یک چلای مرکزه در دستم بود. بعد یک گردنبند طلای باری ککم. بعد نگاه کردن و گفتن که حیاتوی گفتن همین چلات فروش، گردنبند فروش، تجارت کن. خیلی گفت با یک بار گفت یک کسی یاردم میکنه، 2 بار، 3 بار گفت خودت قبول نمیکنی. خیلی درست هم بود گپشان. بعد از همون نرخ اصلیش از ارزشش ارزانتر کرده هر دو تلواری فروختم. فاتحه سفید تجارت رو شوهرم به من دادم. 4 روزبه باید میرفتی میامدی بیشکک. رفتم از چی سر کردم، نمیدونستم از چی سر کنم. یک سومکه همگی باری من بود. کلان. بله ها. برای که پشت اتوبوس و وای با جا میکردم. همین جای مایده از همه جای کم مایده خورد از من بود. در بازار نشستید؟ در بازار نشستیم. بله. در بازار ما جای نداشتیم، برای اینکه برای صدبرگ جایش بازار افغانا بود، دوستی نامش، جای مرکزی تجارت اینجا بود. تمام نقطه های فروشی در همون وقت 1 4 5 همین تاجرای محلی بود و دیگرش در دست افغانا بود. ما جای نداشتیم، ما در بیرون میفروختیم. بیشتر من نه، شوهرم بعد میفروختن. بعد میگفتن که یاردم کردن در کار و یکی آدم بسیار شود وای کو میشیشتم. همه اول میومد حیران. یگون خیلی عینک میموندید، یگون خیلی لباستون رو تغییر میدید که شما رو نشناسن؟ نه اول حیران میشدن. شوهرم نرخ میگفت و بعد شوهرم نباشه من میگفتم. بعد میگفتن که این فروشندش در کجا باشد؟ اپای حیاتو سلام میگفتن. سلام میگفتم. همین صاحبش در کجا باشد؟ همین چند پول باشد؟ بعد میگفتم که انا میقدر. بعد صاحبش در کجا باشد؟ صاحبش من. باور نمیکردن. بعد میگفتم که نه صاحبش من. باور نمیکردن. با یه وقتا بود که پیش خانه بعد قدی کوچه بایم میفروختیم. صابونی جمعشویی و قند آورده مایده چویده میفروختیم. این جای شرمش نبود. این مهنت حلال ما بود. اما خالتای ارد رو نگفتید؟ خالتای ارد این بدتر. در تجارت او 1 میلیون ما گفتی رسو ابرات گرفت. توی های هم سر شد که این کارم خماری کرد مایا. باید یک بار باید مزهش رو چشیدید؟ مزهش رو چشیدم. بعد اینقدر من رفیق پیدا کردم و میدونیمی اینمی دشواری هایم یک لذت خودش رو داشت. سرود خونده 4 روز میرفتی، سرود خونده می اومدیم، خنده و شوخی و صحبت و مثل یک عائله میشدی. اون وقت با مهر میشدی، مهر پیدا میشد. چقدر دوگانه های نزدیک با پیدا کرده بودم. من نمیخواستم از قطار اینو مونم، دیگر خمارش میگرفت. میرفتیم یک بار رفتیم که گفتن که ارد کمچینو، من ارد نه، من شکر گرفته بودم. ارد از مهری دوگانم بود. تاجران چخیل میرفتن تا ریگر تا سرحد. اینجا ماشین خودمانکتی میرفتیم، اتوبوس خودمانکتی. بعد پیاده سرحد رو عبور میکردیم. ایکاروسوی ازبکستان علاقه کیرو کردگی ما منتظر میشدن. بیشکک همون وقتی که ما ارد و شکر وای کردیم اونجا با من کرده بود. گرفته ممکن نبود، نه که ما میگرفتیم. با سرحد نمیگذراند. اگر گذراند پولی بسیار طلب میکرد. بعد ما زنها چیکار میکردیم؟ همین طرف ریگر، ما که ریگری بودم، این طرف با یک ویش بود. از همون وقتی تاجری ما بسیار راههای خیلی پیاده با جویه یاد گرفته بودم. راههای مخفی؟ بله. با اصطلاح روسی چرل خود میرفتیم بارا میفروردن. اونجا خرکی و ویلیساپد کتی بچه اکو میستاد. همین 1 روبل میدادی، 2 خالطه 3 خالطه بار میکردن تا لبی جبور کلخوز میبردن. بین سرحد یک
ҷӯбори калон буд, мисли канал. Канал акун калонтар, ҷӯбор бисёр майда. Ин ҷӯбори калон буд. Лекин чунон оба шаррос бисёр мерафт, мошини анамуҷа ба ҳай мекунондем, мошини бори шакару орда. Меомаданд ду боркаш мошин лаби ҷӯборба 4 занак нигоҳ мекард, ки яки солдато моя нақапад, сарҳадбонон, ҷаримаш калон буд, паронданаш мумкин буд, огоҳ накарда. Ту фикр кун, ду мошин моро мефуровардем, аз ҷӯбор мегузарондем, бо ҳамин қадар чиза бубор кардан дар кор. ҳоли баъзан мегӯянд, ки чӣ ба шумо почадард шудед? охир дар бақуввати ҳамин халтае бардоштем, имрӯз зарараша мебинед. Баъд ман ҳамин хел мегирифтам, шофёра илтимос мекардем, ту вай кун, мо ба бор кун. Ман меистодам, вай ман ба бор мекард, ман ҳамин хел меовардам халтая то ҷӯбора, байни ҷӯборба ҳама ваё поҷомо миёна бастагӣ меҳрӣ меистод, меҳриба медодам, меҳрӣ ваёба ваё мошинба. Мо ҳамин хеле мегузарондем, барое ки ба хотири чӣ буд? камакак ҳамин меҳнатамон ба пуламон зиёдтар монад, барои хонамонро обод кунем, ишкаломон сир шавад, як чи эконом шавад, ки аз лаби ҳамин борамон як халташа хонаи падарам барам, хонаи хушдоманам ба як халташа барам. ҳамин хасисӣ мекардем, ки сарҳадба тимӣ шудам он пула. ҳамин занҳо ҳар якташа фикр мекарданд. Баъд баъзе оилаҳо буданд, пули як кас набуд. Ман ҳамин меҳрӣ масалан мерафт, меҳрӣ ба бовар мекарданд. Пули чанд оилае якҷоя карда мерафт, барое ки ҳамин роҳпули сарфа шавад, як кас мерафт, бор меовард. баъд инҷа тақсим мекардам. ин меҳрӣ ҳоло дар куҷо аст? рости чандин соло шуд меҳрия надидам. Агар меҳрӣ тамошо карсода бошад, дӯсташ медорам, ҳамеша аз чашмам дур бошадам, ба дилам наздик аст, чун тиҷорати бештарро, мардонагию инқадар шуҷоатро ман аз меҳрӣ зиёд омӯхтам. меҳрӣ аз ман 3-4 сол хурд буд, вале бисёр баддилу гурда, занаки баддилу гурда буд. ҳамин даромади душанбе ба аллакай волгашкати шавҳараш пешвоз мегирифт, бороя бор карда. оилае ҳам намунавӣ буд. ҳозир шояд писаронаш ва тоҷири калон бошад, ё як бор шунидам, ки як бор дидагим ба гуфта буд, ки муҳоҷират дорам, пурра ба Россия мерем. Шояд дар Россия бошад, тавассути ин барномаи ту маро мебинад. бале, дар тамоми дунё метавонанд ин барномаро бибинанд. дар куҷо бошад, саломат бошад. меҳрӣ аллакай бибӣ ҳам шудагӣ, чун писари аввалашро тӯяшро дар шаҳр гузаронда будам, 10 сол пеш буд. баъдан оҳиста оҳиста боз даст кашидед аз тиҷорат? оста оста даст кашидам. Ба чӣ хотир? дигар шукрона, тинҷӣ шуд, осоиштагӣ шуд. дигар мо касби худамона пеш бурдем, лекин тиҷорат 6 сол тиҷорат кати машғул будам ва вақти ман тиҷорат мекардам, як бор бозори дӯсти ин тараф ва бо як дӯстӣ дук шудам, ҳамхел чарх мезанам, мегам ногаҳон як кас шишта санами хел апай ҳаютой. худо мегум кӣ бошад инҷа ба ва бозори нава. Ман гуфтам я бинам ин чӣ хеле бозор. яки нигоҳ кунам, сабоат наҷми динова шиштаст дар дукон. вай гуфтам сабош. ма то я гуфтам 3 сол шуд надидам. салом алейк кардем, камакак гирья кардем, барои ин ки ҳамдигара намедидем. он вақт хеле мобилниё набуд, ки хеле дам ба дам пурсӣ, фақат телефони хонагӣ буд. баъд гуфтам сабо чӣ кор мекунӣ? Гуфт ки тую кам. апа гуфт бизнес карсодам. чӣ кор карсодӣ? материал мефурӯшам. сабоатам чанд сол тиҷорат кати машғул буд, то чӣ
چی میگه زندگی تو با جابجا شدنی جابجا همه. شدن زندگی با مرامی خود اومدن. بیشتری هنرمندا دیگر هنر رو پرتافتن و یا تاجر شدن یا رو به دیگر مهاجرت آوردن، به دیگر کشور رفتن. صنعتکاری هم در اون سال آسان نبود. سالهای خیلی دشوار بود. هر یک اینا نازش برداشتن، از اون توی بر اومده رفتن زنده و سلامت با ترک کسب نکرده، بر عوض همه این نام تازه را عائله پوره نگاه داشته تا به امروز رسیدن. این کاری نه هر کس، این آسان نه. من برای همین همه خیلی نبودم که یک بار 120 کیلو نبودم. منم دختر خوشروی بودم، زن جوانی خوشروی بودم، تمام جمهوری میشناخت. یک خیلی نگاه میکردن همین مرکه و توی خصوصا در دوره جنگ وقت السلام علیکم میگفتم. اینا نوازنده های من، این کس شوهر من مراد جان درو میگفتم که گپی زیاد نشود. من نمیدونم، من نوترس بودم. هر یک مرد، بسیار صنعتکارای من مشهور بازن دلگرده نمی کردم در دوره انمون سالها توی گذرونم. در انمون سالها سراینده دوم من، نوازنده من پرویز پولادی بود. یک توی رفتیم آرزو ریگر به چرتک گفتگی جای است که سرحد کتی همسایه. سلیمه اودینه و رقصه ما بود در انسامبل چمن فیلارمونیا. رقصه بسیار مشهور همون دور، بسیار پروفسیونال، رقصه کسبی. بعد از ورزو بله، از قشلاق بیغر بود. سلیمه یک عادت داشت، هیچ وقت رفته پول نمیچیند. پیشی تو یکی رفته پول چینده نمیگشت. و که من پروفسیونال و فقط رقص میکرد. اگر یکون کس بسیار خیرگی کردن گیرد و همین چرخ میگیرید، همین خیلی چرخ میگیرید، کوکولاش کتی همین نزدش اومدگی میزد و یکون چی گپی زیادی نمیگفت، چرخ میگیرید، همین شپرک برای میخواد چرخ میگیرید. بعد سرود خوان سدیم که چرتک با بیرون با توی بود. هم که باز شروعی رفت سوده است. یکی آدمو پراکندگی از سر کرد تو زنک و کودکشون که رفته چی گپای میگو. یکی میبینیم مثل همون کینوها میشود که یک 6-7 اسب خیلی سالا بستگی جمع کتی مثل همین بوسمچی ها ده ما ایهوتا کرده سنم خیلی نگاه کردم. بعد یک داشت السلام علیکم اپا گفت. سلام گفتم. بعد خیلی نگاه کردم و سرود خوان سدم گیرد کردگی مردم. بعد گفتم که خندیده گذاریتون کراوتی ما باشینیتون این مردم نترسد. گفتم اسپوتون امونه گفتم توی دوام تیم چی میترسن. گفتم ما گفت اینجا سرحدوی نگاه کرده گشتیم. بعد اومد 4 تا کراوتی ما باشیش تو 2 تاش همی رفت. سلیمه با پول چسبانده شد و پول نمیگیرد کو و دروز کرده است این نمیگیرد. با کیم چی گفت می همین سلیمه همین دیوانگیش با چرخ سر کرد. سلیمه چرخ گریف که همین موی وای بزد چشمش وای شد قریب غلطد وای همون بایویک. یکی شد جنگ. مردم دیها تلو توپ شد رفت. سلیمه یک دم بزنه که گریزانده است. یک من موندم تمام اپاراتورای قپیده است اینا نمیبره. نیست هیچ کی نیست. یک شوهرمو من اکو شوهری من همه میشناسه. شوهرمو من نوازنده هم نیست. همه گریخت. همین یک خیرمن کلان یگان آدم نمونده است. همین می بیاد و همون یک توایش نوشیده گرفتگی میباید. رقصه یفته میتی تو رقصه نیوبی ایجا نمیری تو. گفتم من رقصه کجا رفت از کجا میدونم. گفتم
даруни тӯйхона ба ӯ тӯйдор ҳамин моя вай кардааст, ҳамин меларзад, мегӯд апа оста гӯшам ба раққосатона, мегӯд хонаи ҳамсоя ба даруни хел дедони заминӣ ҳамунҷа ба гуфт баҷӯкадагием, гуфт ҳама тинч шавад, аку саҳар меред, ҳозир рафтан илоҷ надорад. Ба гуфта ақаллан ман бинам, гуфтам ам Салима зинда ё не? Яке мерам Салимая нашинохтам, аллакай ҳамун занакҳои деҳа куртаҳои худашон мешавад ку, куртаҳои чит, румоли чит, ҳамин ранги худашон кардааст, мондааст ошхона ба танур, пеши анамон танур ба шиштааст. баъд Салимая гуфтам ки Салима рафтем қатима мери? Салима гуфт ки не, ман саҳар гуфт автобус кати худам мерам, гуфт мана гусел мекунам. Хай майли мон. Салима дилам тинч шуд. Салимая вай соҳибхона ба супоридем, омадем. Эх худо, мегӯям ин Парвиз куҷо шуд? Синтезатор куҷо шуд? ҳозир аз куҷо пули синтезатор меёбем? Вақт 1-2 соат пас Парвиз кати Маҳмакарим пайдо шуда омаданд. Рӯё харошидагӣ, курта даридагӣ, ҳамин даромади ваёя, ҳамин хунхарош рӯи ваёя дидам ку бо синтезатор китфи Парвиз ба кашол. ҳамин дили ман ҳамин рафт. Ман гуфтам ки вой иноя задам. Шумона задан? Мегӯм не апа. Мега ҳама тинч. Мегӯм чӣ гап? Апа мегӯд як кор шуд, мегӯд худо гирад торикия, гуфт инҷа ба торик, гуфт истинаш, гуфт ғӯзапайо будааст, гуфт пахтазор, айни вай буда, пахтая мечини ғӯзапоё мемонад ку, шох дига ин тарақтуруқ автомата боло ба парондагиян. Парвиз тез синтезатора маҳкам кардааст. Маҳмакарим аппарата анам хел болоша пӯшондасту гурехтааст даруни пахтазор. ҳамин мегӯд ягон чия нигоҳ намекунем. Ин пахтаҳо баланд ғӯзапоё харошида чунон давидиян. Ин Маҳмакарим хаёл кардааст ки аз пушти вай боевик пеш карсодааст. Ина ман намекунад. Ин Парвиз одами бузбала давистода синтезатораш кати наметавонад ҳой Маҳмакарим исто гӯяд. ҳамин куҷо ба як ғӯзапоё ба пешпо мехӯрад, Маҳмакарим меғалтад, Парвиз болош ба синтезатор кати меғалтад. баъд вой мега Маҳмакарим мега хаёл кардам тамом ман мурдам. яке нигоҳ мекунам, Парвиз мекунам. Ту мемурӣ гӯе ки манам. анам хеле ҳолатҳо буд. Ту тасаввур кунда, барои ҳамин бисёри ҳунарманд дилу гурда намекард ки тӯй равад, тӯй гузаронад. Хусусан баъде ки соли 92 вақти Кароматуллоя куштан гурӯҳаш кати беҳтарин бисёри санъаткоро, навозандаҳо тарки касб кардам. Ман ба хулосае омадам ки дар тӯли 60 умрам инсон то лаҳзаи охир, то рӯзи буданаш ҳеҷ вақт гуфта наметавонад ман хушбахтам. пештар дар солҳои пеш ман ба савол медоданд шумо хушбахт ҳастед? Ман бо дили пур мегуфтам бале, ман хушбахтам, манам хел оила дорам, ин хел. Вале имрӯз ҳама он чизҳое ки ба касе, ба кадом рӯзноманигор дар кадом мусоҳиба ман гуфта будам ман хушбахтам, ман пас гардонда мегирам. Чун зиндагӣ ҳар дақиқаш чистон аст, муаммо аст. Ту намедонӣ пага чӣ мешавад. Ту намедонӣ ки худованд барои ту бо кадом тӯҳфаро анамхел тайёр карда мондааст. кадом санҷишҳои зиндагиро бояд убур кунӣ. барои ҳамин инсон фикр мекунам то рӯзе ҳаст барои хушбахтиаш мубориза мебурдааст ва такя ба худо кардан дар кор. агар ман аз саҳнаи калон рафтам, вале дар тӯи маъракаҳо ҳастам, аз саҳнаи калон рафтам, вале худои бузург меҳрубон аст, як дари дигарро кушод.
ман имрӯз дар самти омӯзгорӣ ҳастам. Ба ғайр аз оне ки ман ҳунарманди мардуме ҳастам, ман дар соҳаи худам олим шудам ва ман ташаккур мегӯям ба он касоне ки ҳамин сади роҳи мана гирифта буд, сари вақт гуфтанд ки хез рав, саломат бошад. дӯстони азиз, тӯли ин дақиқаҳо як бор ҳамамон якҷоя мурур кардем аз рӯзгори зани фарҳехта, шинохта, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳаётои Муминова. Аммо ман бори аввал ба тамоми тамошобинон мегӯям ки ин бону шахсан дар ҳаёти ман нақши боризу барҷаста дорад. яъне дар зиндагии ман, шахсан дар зиндагии худи ман, Ҳаётои Муминова рисолати модариро анҷом доданд. яъне маслиҳатчӣ, такягоҳ, муттако, пешгузар дар ҳама кор, дар ҳама ҷабҳаҳои зиндагӣ. ва ман низ шукргузорам ки зиндагӣ маро бо чунин як зани нурониву покдилу поктинат ошно кард. ва бубинед ки рӯзгору саргузашти Ҳаётои Муминова, ин ҳунарманде ки дар лабаш ҳамеша табассум аст, худаш мисли як дабистон аст, дабистони инсонпарварӣ, мадрасаи мардумпарварӣ. аслан дар мактаб агар мо дарси риёзиву забону таъриху аз ин дарсҳоро биомӯзем, вале дар мактаб, дар мадрасаи инсонпарварӣ апай Ҳаётои мо дарси вафо, садоқат, сабурӣ, пойдорӣ ва устувориро меомӯзем. сипос ба шумо. барнома таҳия мегардад бо толори мебели алфемо, воқеъ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Бухоро 3234. телефонро навишта мекунем, биёед харидорӣ кунед. инҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунем ва фикр мекунам ки аз гуфтаҳои ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳаётои Муминова ҳар кадоме аз шумоҳо хулосаи вижа ва алоҳидаи худро мебароред. хайр. Вавилон Мобайл представляет приложение My Вавилон. Личный кабинет. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. E-commerce. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. iCoupon. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Электронный кошелек. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Вавилон. Доступно в Play Market и App Store.